ndongeye ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi, wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, uri inshuti yakadasohoka, Imana iguhe umugisha. Nawe utarakanda kuri subscribe, wenda ukaba ukiri mushyashya kuri iyi YouTube channel, nyaboneka ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntacyo bitwaye kandi ni ibintu bifasha, kuko biradufasha cyane iyo imibare yacu izamutse, natwe dukora twishimye, tugakora tumeze neza kabisa. Ndashaka ko rero imibare izamuka, byibuze mumfashe munsharingire zino video, mukoreshwa mushoboye, abantu bakande subscribe, byibuza kino cyumweru kirangire dushobora kuba tugeze ku 14,500. Yes, byakunda ubigize mu ruhare, umva ko wabikora, umva ko wabinkorera, niyo wazana babiri mu by'ukuri biradufasha cyane. Ndabizi ko service dutanga hari benshi imiragirira akamaro, ndabizi ko ibintu turimo dukora hari feedback nyinshi turimo turazibona, abantu barimo baraduhamagara badushimira mu by'ukuri. Nawe rero tera intambwe mu guteza societe urimo imbere, usharinga video nk'izi ngizi. Akindi kituzinduye n'ubundi no kwikurira amafaranga muri betting nkuko duhora tubikora. Ku munsi w'ejo twabikoze neza cyane kabisa, perfecto. Dore ngizo results zo ku munsi w'ejo, aho ngaho ubona icyatsi, naho nyine ama equipe tuba twayaguze ibintu bikaba kandi ngiye nkora video nkakubwira ni gura equipe imwe cyangwa equipe ebyiri, ntorenzeho ya kabiri cyangwa gatatu wishaka byinshi, maze ubundi tebo nkabona ni green. Urumva ko utayiteruriye rimwe, byo biragoye ko wambwira ngo ntabwo uba wariye, nyine biragoye. So niyo mpamvu nkubwira ngo musharinge zino video n'abandi babyibonere kabisa. Twe twamaze gushyiraho akarongo kacu mezami. Nawe rero niba hari icyo wifuza kutubwira, andika muri comment cyangwa uduhamagare cyangwa se twandikire kuri WhatsApp iyi nimero ubona kuri no screen yawe, uze utubwire icyo wifuza. Tugira groupe ya VIP dutoranyirizamo kari akawodi ka kabiri sorry umuntu yaraduhamagariyemo nyine, ubwo ngubwo nuko nibyo nababwiraga. Dutanga iyo odi ya kabiri cyangwa gatatu tukayitanga muri groupe ya VIP kabisa. Nawe ushaka kujoininga groupe, nta kantu gato tugusaba, duhamagare n'ubundi duhamagare kuri mutwandikire, nibyo byiza, twandikire kuri WhatsApp iyi nimero, maze ubundi twikomereze. Uyu munsi turahera mu gihugu cy'Ubwongereza kama kawaida. Fulham Brentford ni over ya 2 goals. Celta Vigo Getafe double chance ya Celta Vigo. Hanyuma muri shampiyona y'abagore mu gihugu cy'Ubudage, Bayern Munchen irakira Frankfurt, maze ubundi ngusabe Bayern to win. Italian Serie A ni shampiyona y'abagabo y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani. Empoli Como Sako ndagusaba kuza kugura over ya 1.5 goals. Parma Genoa ni Parma to win or draw. Lazio Cagliari ndaza kugusaba kugura Lazio de Roma to win. Mu gihugu cy'Ubufaransa, Ajaccio iraza kuba yakiriye Metz, maze ubundi ngusabe kugura over ya 1.5 goals. Hanyuma Copenhagen muri Denmark iraza kuba yakiriye Silkeborg, maze ubundi ngusabe over ya 2.5 goals kabisa. Nacional irakira Santa Clara, ndaza kugusaba over ya 1.5, aho ni muri Portugal. Hanyuma muri Turkiya niho tugiye gusoreza, Samsunspor iraza kuba yakiriye Antalyaspor, maze ubundi ngusabe Samsunspor to win or draw, icyo mwita double chance kabisa. Mesheriza mina hadusoreje video y'uyu munsi, na shwadiru z'uyu munsi ziharangiriye. Ubundi ikora yawe ya kabiri cyangwa gatatu, maze ubundi urebe kutirira amafaranga. Imana barinde, ndabakunda cyane. Ciao.